HETNA BELAP Kuki channel so nga zaw se na bon ni pa tunin zong banui ka so chomchom la khom bu anangai pitaw te Israel in Gaza mi pite chunga le thona ahin chi ha pi ba pat ni kho hong chi so chan in Palestine mi pite tho gan theina age belzing in a hi Gaza strip sunga chen in le lo zo se su chim a hi nu in gamsung hospital zo se khat cha thling se na ke mangcha tapon a hi mi piten ahin na thei za tu ni chana hi khosana anei u ahin Palestine mi pi 1.4 million vir hi humanitarian mun pi dan ake koi rafa mona ningnu ata apan sa uchu hi hichlai mun hi gamsunga ding a health facility tu chan ake man na bo chu hi tan hi hilla United Nation Population Fund te saidan in rafa khupia maternity hospital piling umsun Emeriti Maternity Hospital chun damlo kizen call now nei ding ho ala lut beta alo mudan in ana season hi hichi hospital hin gal ki par masang achu ni khat sunga nume jakhat le somget la a somget le nga vel anau ana nei sa zo ziu an hi hila gam sunga umdan ahong kho se to lanin mehem 2.3 million la a ake khanin hilai mun chu pan sa ana le ki sel na anei phanova Hospital tamzo chu akisukha ho kizan le vet kol na so do a Emeriti Hospital hi numei ho now nei na so do lo hitai akiti United Nation FBA 10 masang je ma chu mobile maternity services unit 210 vel chu rafa mun a an hong do ovin hi China in agamsunga National Defense Education Law thavetna anoi utolhan in University High School chule middle school ho zenga zong military training simna zilna anai ding un pu do na anai ta ding un asejun hi hichi professor chun defense lampang dan akihyal sa asim hoi he ding a hi akiti hama sa standing committee of the National People's Congress in dan tha vetla na anai jun high school akipa chunglam sen basic military training anai te ding u chule alhang a military assess local military pairs le Central Authority hon ki thoto ta a hichi kichu na ho achi la pi ding un phasan hi het thei khat chu achi sa kum sang ni le somani kuma Xi Jinping in lamkai ahin tu apat nasata a military lam hi ahin ha gya khowa machana len ta zo ahin nei jing khat u chu a hi Sudan gamsnga boina ahung umkol Sudanese Paramilitary First and Humlam Gamkai Darfur Muna Arab Mihilo Nami Ho Chunga Khansit na Chila Piuchu Genocide Chana Chona Hitin Human Rights Watch on Asejun Hi Amhona say benawa Sudanese Paramilitary Hohin Ethnic Cleansing Chole Crime Against Humanity Achila Pive Tingu Ana Anejun Hi Het Thai Khat Chu Sudan Gamsunga Hi Sudan Army Le Paramilitary Force Ho ke ka a ke dauna achisa sang nil som nil thum April ha a anake pan ahitan AFA ten saidan in April November kum sang nil som nil thum sung ka se a El Zanina mun a Rapid Support Force hole Allied Militia ho bulu na chil ha pinawa milham sang asim in thina ato ovin za asim gina tona neilo galzam asodo 18 phengmai janil somlegin a sa thupon aneina wa chun asejun a hi Jo United Executive Body hon main simgate sangnil asomnil lini ho a meeting a somnugup channa aneina o ki thulut tungzu win mi pi heading in auditor to ponle way forward jaunan apoi modang dang mi pi te heading into pot ahin nei un hi tupon achun achi sa January 2024 akun March 2024 sun ke mancha dan auditors report hin ta long un hichi achun fund donation ki muza dangka
lak som gup le lak khat le sang som segi le sang thom le zanga le cheng som ahin fan aki hom do achi do ahile lak som li le lak ko le sang som ni le sang khat le segi le som ko le li ahi achi sam march ni sim som le segi le ni sim som le gi 2024 ni ho te nya thil so to ki zui in sei khom na anei un jo united cabinet hon fact finding team khat asem do un thil so ahin that chil khul chil na ahinei ding ut to ki hlan in amo thu tan na hi gamsung mi pi kuki jo yonathak tribe son namsung ki to na ding in cooperate ding in team na ahinei un hi Thuphon achun amaban apan la ding dan phabam ahin ta lang un hi choho chu ahile angai chat namun le akho dung zui a kiza amat to na ding office hon be ding general administration department committee sending political demand resource mobilization media and IT legal cell networking and collaboration le adang dang sim do ding united in kangpuk pi tingno perlam ka chandir phelzo le Jeribom chapter hiding people movement ahi tia phondo a union india hing a memorandum pi lut ding chule united statement of purpose ho redefining ho ahi achunga way forward hi tribe member MP ho impui council organization ahin sei khom uwa united constituent members of sin main sim som nilanga 2024 masang nge a zi tho a am ho kiloi khom na kithulu na ahin pi luding in secretary INP united min a public information chun he sa na ahin in ahi Aji sani khuni ni khuthum sung akipana second region sunga muted township chu Kuki namsipai Kuki National Army Burma Kenebi makainan People Defense Force PDF hoto nasata in anabulhu uvin muted khupi sung alut tawe ti thulut akimun ahi het thai khat chu muted town hi Manipur Kamjang district to kigamgi ahin tamu khupi salam Kuki te gamsung hop ma phailen manto khoto kenai cha kolte khupi khat ahin hichi khupi a hi kol se paile anung zui pure shoti ni zaniwar sani thingnoi SNA mi zakhat war mailhe thingnoi ki go MPA mi zakhat war jong pansa hi bin ahi thulut jun asai ben a KNA PDF ho hin galman cha hoita ta puma se pe zangalang to abulhu dawa Muti khupi pamla a mailhe thingnoi ho pansa na kem munni alu do tawin Burma sapai ho kem lang a azam do tawe ati chule KNA PDF ho zong nungchon lodin khupi amanozing muti hi su thingte di atuk mu hi dan thulut chun asai be e kikap tuna na sata jing to lon kachin gama KNB reinforcement ahung ki tol bezing e ti thulut jang akimun tu chunga hi tamu salam Kuki te lal na gamsunga Kolgam sipai hole akithopi ho zo se tamu chan su thingding to gon hi ti jang thulut chun asai je alang khana tu chan in kikap tuna achi la jingla hi se in aki sukha athi amang report chen hi pon nam sipai howang potential in damlebit in nawe tinjong thulut chun asai jin ahi dunia ding in Thusoh hi chan in aki chaita Thusoh tha imu ki ka ovin na bon mang phalut chebe